Pemirsa pengarga pabuat pokok ring pedagang kauningin sayan mal silitunggil nyane pedas rawit arauhe mangkin pengarga pedas rawit kantos ulung dasa 5 tali rupiah a kilo. Puniki memargi say silih tunggil nyane sangkaning usanan kaun sasih panas. Daweg satara bulan ukuran pengharga pedas kauningin ngemalang. Ring bulan Juli sane lintang harga pedas rawit sawatara 3,3 tali rupiah a kilo. Harga inucap ngemalang raris puncak nyane ring bulan Oktober sane lintang sane munggah ring harga 6 tali rupiah a kilogram. Selanturnya ring pengawit bulan November puniki mewali nincap dados 3 benang tali a kilo. Ring tengahing pancapang harga para pembeli akeh sane numbas pedas anutin sane kebuatan Kemanten silih tunggil pedagang Niwayan Mulyada maosang akehan pedas rawit rauh saking Pulau Jawi santukan ring Bali kantun akedik petani sane mupu pedas sangkaning pengrauh sasih panas kauningin taler harga pedas sampun munggah ring eceran kantos ulung dasa tali rupiah a kilogram. Aupune mangkin harga bawang miwah pedas taler ngemalang. Harga bawang sanes durungyane 13 tali rupiah mangkin nincap kalih dasa tali rupiah. Raris tomat nincap 10 tali a kilo. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Jembrana Komang Agus Adinata maosang penincapan harga pabuat dari tepengan mangkin sangkaning pengerauh sase panas. Sane mosana kawan ring produksi pedas sayan ngedikang. Sane mangkin akehan komoditas wanta ngandelang saking pengerauh Pulau Jawi rumasuk pedas. Kaptiang ring kontenan sase mangkin sane sampun sayan becik. Sida mau sana becik ring tetanduran pedas mangne sida ngelimbakang pasokan ring pasar tur arganyane mawali tedun. Surya Dharma Bali Pos.